Masinumida Weram Punkiba Panam Pausi Maruebi E Pausing Miam the Tamsari Hanmada, MP Bimolgi Wahang, NE the Pakaliba, NISPC Power Projects the Contract Labor, Lissing a Magasamagani Engaged Story Power Minister, Inner Manipur Parliament, Constituency MP Dr. Angamsa Bimola Quizum Lok Savada, and start question when Hangboang Oiba, Oina Pikiba Pakum, the Union Minister of State for Power. Sripat Nayakna Awang Puklamdam the National Hydroelectric Power Corporation NISPC na Pekaliba Power Projects in the Puna contract the Mio leasing among Samag Anitabak Piri Haina Lakokre. Nasi Lok Savami Pam the unstar question Oina MPP more Aquizamna Awang Puklamdam the NISPC Makada Karam Karamba Isteta Power Station Plan Kayam the Labigi Plan Singasi Manung the Tabak Tau Kidraba. Plan Yauragadi Kayano, Awana Puklamdam the Pekaliba projects in Shina, Haukipasa Manga Siki Manunda, Puna Maikia Putopungam Bagamadi, projects in the Sita local game Yoikia, direct Natragana, indirect when a tabak, P. di Bagamadi, Makatana, NE the projects in Pakatnava Torang Libra and Hawks Tanki. Wangadugi Aiba Pakum when a period on a Union Minister of State for Power, Sripat Nayak Awano Pok Steta, NE. Pishina megawatt satru ko humdraga mga capacity leba hydroelectric power station ahum paikatuna hawkiba sa mga sida electricity million unit EMU lising taraga turuk sama panga kuntraga mga power generator kre power station singa dudi Manipur gi Lauktak project Sikkim gi Rangit power project amasum state asima ki tista 5 project ni Lauktak project na megawatt sama mga Rangit na megawatt humfu amasum Tistana megawatt Sanwaga Taragi capacity ni project Masi Hausi Matau Tauduba project Amata NE the electric Hausi power station Singida local gimioi listing among Samaga ani contract Tabuk Tauri Makatana Awanong Pok station da megawatt listing mga Sanwagi capacity weba hydroelectric multipurpose project Mari Samga Sagat Pigi Tabuk Satari Masidana tana project kaya mapekana ba thorang shtaureki kumza english nga magasamapan nga marfu humdoira commission tawkiba Lauktak power station ki kumza english nga ni taraga ni panda sei kuntraga mga mapungpha duna masigi sidul loikraba matung makatana sterasigi renovation amadi modernization ki thabak sa tarakibani haina su union minister na makatana phungdoki NISPC की मखारा सेमगा सगतप की थबक सथरिबा पावर स्टेशन सिंगदुरी अरुणाचल प्रदेश की सुभाश्री लवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2000 MV स्टेट की दिवंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिसिंगनी गसनी पानगा मार्फु MV सिक्किम दा तिस्ता 6 प्रोजेक्ट 500 MV सिक्किम की रंगित 4 प्रोजेक्ट 120 MV नि लोइना मखाताना प्रोजेक्ट सिंग पेखनब थमलिबा दुरी अरुणाचल प्रदेश दा प्रोजेक्ट मरी अमसुम सिक्किम दा प्रोजेक्ट अमनी Atopa Paumana Thadou Community ki asengba masak takpa warol parliament thambina ba home minister takshin kre Thadou Community ki yamna distinguish identity asibu mayek singna takpa warol ama parliament thambina ba Thadou NP Manipur na union home minister Amit Shah da aiba sirol ama piduna takshin kre Thadou NP Manipur ki president James Thadou na kuyek piduna thas ki kunga manga da union home minister Amit Shah da pisin ki ba sirol duda Manipur da mitay amasum mitay pangal amadi schedule tribe list da yawba yellow meat tribe kunga mapanna puna kundami na riba mapamani tribe singa sigi manungda Thadou tribe na kwaidi ki missing yamba tribe kangbo mani kumza english singa magasani panga marfu mathogi census ta ki hauna Thadou miyambu Thadou haina aduma khangna tunu lakti Thadou ki mamang da natragana maning da kari ki muwahi amata yawdi kumza english singa ne taraga mathogi census ta Thadou missing Lani ki lising taraga mga kasamapan nga taraga humday layduna Manipur ki yellow meat tribe sangi manungda kwaidi ki missing yamba tribe ama oidi haidi siyola duna makatara duna eikhoi ki Thadou ga eikhoi ki identity ga matam pumbada sagona tuna lakli maramasina mawong da amada Thadou ki asengba masakpu lana uhonara buhonarakpa aranma thawang oibadana dana Thadou tribe pu ikai khumnada bani haina logani Thadou asi Pak Sauna Yengbada Zau Mizo family ki manung sali haragasu Thadou gi asengba masak manganana buhotnarak pa yaba ngamloi loinana aran mamong na Thadou bu Kuki haina Paothokpa eikhoi ni yaba ngamloi saliba thasi ki manung Delhi de Thadou NP Manipur mas Maitai Alliance ani ki marakta mipam pangguk tunu wakal tamena kibalai
अदुबो मिफम अदु मिते अमसुंग कुकी एनिगी मरक्तु वारी सानाबो ओइना उहननबो होनबदि अरानबो ओइगनि हाइदि मरम असिना लानाइ मियोइसिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अमदि लेगाना थादौबु थादौ ओइना मयेक सिंगना रिफर तौबियु हाइबो रोइदना थादौगे असिंग मसक ताकपा वरोल अमा पार्लियामेंट थंबियु हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह थादौ इनपी मणिपुर की मैकेटी तक्सिंखी अतोपा पाव मनमो माई वेज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबसिदा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप पांथोखरे इम्फाल सिटी बिनलेस सिटी अम ओहेननबो होनरी एनजी उतम माई वेज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइब हिरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल अमदी मणिपुर लेंगा की मुहुत डिपार्टमेंट अनीना सिंधुना नोमगी ओइबा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अमा पांथोखरे एएमयू की कमिटी रूम दा पांथोखिबा थौरम अदुदा मणिपुर लेंगा की एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर टी ब्रजकुमार मुहुत डायरेक्टर एनजी उत्तम अमदी एएमयू की बीसी प्रोफेसर एन लोकेंद्र सरुयाखी थौरमदुग मरी लेना मुहुत डायरेक्टर एनजी उत्तम फोंदोखिबदा असिगुम्बा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप असि मखाताना तोंगान तोंगान स्टेक होल्डर सिंगा पुंदुना सथनबा पनम थमली वेस्ट मखल क्या लेरबसु सॉलिड वेस्ट असि मियामना हेना मियेंग संगबा मथौताय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तौबद सेल याम संगी मसिद सेल यामना संगलिबसि eikhoi khudimang amat oina manaduna honarabadi sel sangbi sang hantan mangani adumapu khudong sa daba kya amadi mayunri miyamna su lenga ki thausil thaurang da piana ba leiri habis khangi mipum khudimangna lulan laining labasu luna na leina ba honabada ai ki thaudang sauna lei habisi kawridabani yum dagi hauduna amot akai sung mafam sana lusinduna luna na leiba habisi mathoktai mataw sum imphal city ki akoi bidasu isai san asubu thaudang loduna luna na lehena na ba honaminasi इम्फाल सिटी द मियोई लाख अहुम हेना लेरिबसी म्युनिसिपालिटी की एम्प्लॉयीज अहुम रोम तमक लेबसिना लोइनमक लोइसिनु लुना ना लेहन भाबिसी ओइथोक लोइदब थाबा अमनि अमोट अकाय संग मफम सादना लंगथोकपा मदि पाइसिन बसिना सु लुना ना लेनब होनाबद साउनो खुदोंग सादब मयुन हाली मफम सिंग द अमोट अकाय संग पाइसिलिबा कोकनबा इम्फाल सिटी असि बिनलेस सिटी अम ओहेननबा कना होनरि हाकि माना मखतना हाय युम दसु अमोट अकाय संग निंगथिना segregate तौरबदी वेस्ट मैनेजमेंट तौबद खुमांग सोक्सिन मंगमगनी वेस्ट खुदिमक लोइना तोसन यानसिनुना थादोरपना वेस्ट मैनेजमेंट अमदी रिसाइकल तौबद अतुकी मतिक खुदोंग सादब मयुन हाली लोइना इसा की युमनसु होम कंपोजिटिंग मसा अम सेम ngamlabadi हार ओइना सिसुनबद अतुकी मतिक कानब पीगनी नागा मपाल की मफम सिंग अमोट अकाय सिंग पुथोकपिनबा ट्रांसफर स्टेशन ओरिबसे अथुब मतमदा होंगदोकनबा इम्फाल ईस्ट अमदी इम्फाल वेस्ट की डीसी सिंग तानदुना मफम अमा थीनब होनरी इसानसु पुथोकलिबा आरएम अखा वेस्ट सिंग सि लुसिंदब यादी हैब वखलो लेमिनसी reduce reuse recycle haibasida sangsiminasi lainga ki mekedegsu waste management tawbuda kumang soksina share machine sing municipality sing the pidun angam mathak ta honariba sida miyamna sokatpiyo grass ki rm akha waste sing sisu laingoi gumba kupna tokhaiduna yum kai sabada sisinanaba honaba hore miyamna su lawu yaga neki ngasigi sensitization works badru tungan farm sing gi lakpa pawmi sing su khana naina khiyari अदुगो तेंतन असुम म्याम थमजरमगी हौजकुइ नदि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मसु म्याम पुना नो वाबदिक गमिना सेना चैनल सिगी मेकेरी की म्याम फमदा मखाता ना थमजरी मखाता बनो वाबदिक म्याम पुना गमिना सी